Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Additional Deputy Commissioner ka West Janta Hills District uba MB Tongper ula Plie Paidbah ya ka Senior Citizen Drop-in Center and Come Day Care Center kabadan Ladthadlaboh ka surok banet Shamadan kiang nang ba stadium ya ka naga center la peniat naga Jowai City YMCA lingba ka jingkershan ka District Social Welfare West Janta Hills District nakabentaban riban Sumar ya kibalasan hakakarta kibadan kambaha ka jingpet jingkmi ka bakerpang Reverend GS Chulai, Secretary Jowai City YMCA, hagajing kran nam khamat, ulaong pagajing don jaganega center, kanyarap banweng ya gajing sngo marway ka jongki, dakbakiwan ban pendut por, ban kenduk paralok, bat ban ya kran ya birya, lakalong kijing ni kijing kemen. Ula pentip ru bakum kajing sedang en pediang shwa tang arpusan ngut, kanega center kan Plie naduk kapor, khandai baje menstap, haduk saw baje janmit. UMB Tongper kum ukongsan hagajing kran ulaong, Kajing don kum kini ki center kanong kajing kerku ke bakraw. Balada Plie syari sapngi kum kini ki Jaka ki buon bha. Namar baki basan hakakarta ki dek ki dekot ki badan kam bha haka imlang kasalang. Ulapan pauru kajing kemen. Bandan kum kini ki center ke ban pet kerpang ya ki balasan karta. Nakabenta bakinwan ban pendut por ban syongkai. Bakin light na kajing sengo kenja bat sengo benyau. Kiwede ki bala ajing kren ki long kakong Arpasa District Social Welfare Officer. Uba Shamir Thaba Regional Secretary Northeast Region YMCA ubala thu e kajing sedang jong ka YMCA hagajing alang ka bala penyat da utaman basan John R Chulai Balay nginang buwan kisi citizens nomar ma kadang start berarti kita wai nginang don papa be ka ba marang ha dika kartaru kadang jorong dika kadang jorong mo kisi citizens ru kinang bul average life expectancy mentah haperthe berapa kali hinyok waste nem average manu brio we hinyok waste nem manu brio nak brio bagi project ba satak sport nem brio la berkat sa propose nem rubanim di berkat pi badangi mentah ni syong thai na kon sarkar hakak satu pra pan rupo sa arpo arsam nangdan katang long tang average ngap cek mana total government servant apa mereka dan sampu aja. Tengok kita cuma thai man kesenam, kindan kumba, saya transpa saya jangan. Kita bayi mention mana yang tadi pastor, yang kita cuma thai. Like not kita, kubang mimpi, senior citizen tidak dan tidak, tak kita kenyang. Siapa cari cuma thai. Kibun ba kibang teri, kam, sukan. Di kajing don pun kini kesenda mentah. Ngatai kini kajing kerku kebak keraw haduk kata. Kena Paidbah kini ki program syarif hareng Amerika Syarif. Ini center ski buon mah. Balai nomor ba ki senior citizens kini ki balong important members of the society. Mengong ladan 40%, katsan 40% of society. Kimde ki passive recipient. Hende ki ba contribute. Ki ba island. Ngang realize mentang nak don supply senam, andap supply mentah. Kat padang ya, kakerta dang duna perlu. Kalau tak, kau padang kena dang don naga. Aku senam di don cispa ngut. Lai po poi saka san po ngut. So po lasa arpo ngut. Kau tang ya, kadang duna. Henry, kajik start don claim tak kolong bangi lap iban connect. Lap iban connect, pan man nuru. Tekani kawai kari kapang kamtam kapang ngilapan kiar Jaka loneliness. Mana makan loneliness kajing don marway, kajing somorway. Kau nama kajing kenca, pan belum kajing nganong no kajing benyau. Di lada don community centers piwan hang ni pia songkai, lapan don teki jinglek kai mu teki ludu. Kanu tang bajar dia banyak sultanan kataru kanu kajing kemen. Kabar community senior citizens. Information, knowledge, wapilah gadar kadi basar kai. Tapi yang kat orang experience, it counts in the end. Kasi tip jumpi ka count. To bakla kami 100% ru. Dari 100% penentoy. Bejat bendriu jungi ketika jat bendriu ku batip riu tip lai. Batip kor tip kha. Ibaya buram ro iki megi kpa kala tumeng jungi. But the questions of
home age old age home come arise naman ki old age home ki long tang na mata gitu ki bom don yin don sem ki ba ki habri community dai kene kam dai na ka benta ka society jadi ni brom ki balasan balahe ye sem juni ki kitkia ye ki jidon kam joki dai jingdan chung kini ki center kaya rabi ki hakata ki jing snow marway ki jongki bikilaban ye kendu paralok kilaban wan ban ye share ye experience ki kilaro ban ai jingmut naga beta ka society jumi kumno bakan ya shekma kumtang ada kerbat ye ki paralok projor bakin kentip ye ko kubor shigiwe pat ki pampat yo snow ye ko kubor bakin wan shagani ka center ki jongi center jingi kan play no kandai no sauji kilaban rung banyin banya hoi chisha kini ka center jungi kamde na mata baro ang initial stage jungi iko aban contract kam shwa tang apu sangut namaru ke don ke limit hangi ka financial problem jungi ke wana ka demand hapo ka sinong ka tao jungi kalong kabobon hadu kata Nah, for time beings, hagani ka pori min chimtang apu sanwat. Ke namar ka belum open to all, pihaban register haga our office jangi, pihaban pendap, yaki form kebedai pimpin pendap, pihaban pendap ni kuai iksi kaji, ni kuai di sini yathok jang pi, kenapa ni laban celebrate, laban don ki WhatsApp group na kata ki senior citizen jangi ni laban penkema oh kata kasini kajung tei ba kasini kajung tei tong yawan yot ke ya buja ma kini ka plan jangi kajingwan yang ke YMCA cakmat cakap office sarkar nak mentau apply gini ke skim man go kawi ke keluti apply na penyo ne bhai kam ke sarkar EME ki skim EME ki nyarap ki bobot tangwa ladam M1 kisay ladam M1 kam kini ke WMI tay mensin wo kre nagbanta ke imlang salang nagbanta miat ibha yang ke imlang salang I kam ke government le imye tasam ke management wa M kam ke YMCA le ne ki NGO ki sign ki wan chakmat nagbanta wo apply ye kini ki scheme khnang wa lengba yang ki iye wanra ye kini ki scheme chiki Paidbah kini ka skim bakhan mangga kawi ko karpang bah ne bah ile to nagabenta yang ki wahe wasan ki baipun ki papun yang ki wdm haite renta ki wda ki bonsin ma de khna arsin te kini to ka benta ko em kam bah wa kam ki khon kam ki su de to biang uri kalawan de yaki yo pai kalan ki dedep ki Sumar ki dedep ki Cuduk ki dedep ki Pentunja dedep ki ulek woro I beto na benta yang ki kon giksu katu to ka benta yang iwan kam ki kon giksu ka long yung wo pai na ka benta yang ki